Ghana for you nyimi sao. Send am for ordinary Ghanaians no. Ye nye ordinary sao. Many politicians there. Why wonya the papa me no beef. Across board. We are politicians na nya the papa. Me no wonya. Because nya Ghana, and wonya akwanya beso who are you? Now you hwan. Wutie Abusua 96.5. Mistake nini yenti we. So Dr. Bawumia was sidelined. Oh, please. Who doesn't know this? By whom? By the president and his cousin, of course. What did you see? By Akufo-Addo and Ken Ofori-Atta. In the running of the economy. He was not in charge at all. How do you know this? Well, at least I could see what happened when I was in the cabinet, and I could see also what happened when I was outside the cabinet. I'm not here to wash our dirty linen. What we are seeing. And so Dr. Bawumia was sidelined. Oh, please. Who doesn't know this? By whom? By the president and his cousin, of course. What did you see? By Akufo-Addo and Ken Ofori-Atta. In the running of the economy. He was not in charge at all. How do you know this? Well, at least I could see what happened when I was in the cabinet, and I could see also what happened when I was outside the cabinet. I'm not here to wash our dirty linen. Lawyer Atta Akyea. One Paul Admochre and a twitwin komoyi. Lawyer Atta Akyea asema wo kan ne say Dr. Mahmoud Bawumia no vice president no. E baga na sikasem ananado ne cousin Ken Ofori-Atta yi ni sinchen. Sikasem hu ne nyina o manfa na nka ho bi. Said by lawyer Atta Akyea, former minister for works and housing. Na nkomo no agumum yensa ne di ka bi si yi na di no. Na nado pamo no se woni mu adwuma no. Na afa ne tirim. Enti tina ba na nado bi anye. Because you ni busu ani mapa. Ano who said there be Abusuani guma ni mase. Ano so works and house hey krache fatu na ko. Ye me ye Abusuan sema me guma ni mase wa bom. Kona kwetena fie. Ano no an Abusuani na nado danko Akufo-Addo pamo no obi nyina afriche bi wo. Pamo ni free amamu onim. Etibi kira ho yawo. Ano de kan e to so biem. So we are na yenya atwoma enye eti lawyer Atta Akyea mo nyina mo nim se Ken Ofori-Atta aye niema enye ene ese omra mo san begina ho a na mo san defend no wo se economy na ankoye no wo mo yi Dr. Mahmoud Bawumia afiri nti na ankoye sabe yenya nkola mo kasa Akyea mo nyi ho yensuso sawo opportunity na mo nya ya mo kosom Ghana ebinu mo okra mo som Ghana e ba nyansa yenim nyansa sen wo mo yenim de sen wo mo e ya kwanya etimo kasa Akyea ma mo susu se be nkwasiafo bi na mo kasa kire ana nkrofo bi etibon nkosofo bi ene aboabo ya no ne esemo me kasa nkire mojitum se Ken Ofori-Atta wa mess up because so na nado cousin tino eniema wo ye nyina enye niema papa but ne yeso mra me ya no a wo se wo ma ene nkobeda prison wo US mo nyina mo teto aya no mum ana mo nka hwe ba ma so admit se Ken ase niema wa ma niema mess up efa ye sika se mo nyina no Dr. Bawumia nka ho eye Ken ne ka ho a lawyer Atta Akyea sabe o man ketwa na wo fie no wo betumi ne o makasasa wo be ka kire yen a yen so ye wo ma enche ko benya nananom se asema aka ne yen nyini a opani edi sabe mo kasa mo hwe machi Ghana for ye nyimi sawo se na wo for ordinary Ghanaians no ye nye ordinary sawo media politicians there wa wonya de papa me no beef across board. We are politicians na nya de papa. Me no wanya. Because nya Ghana, and wanya akwanya beso who are you? Now you hwan. Ni asese sika twitwi ritua oka. Ya ma allowances. Ya kwa akoto Land Cruiser, Mr. Land Cruiser V8. Ni a Japan ni no ko ye ka no. Won tena bi mu. Obetoma ye no wanya sika. Japanese Prime Minister onim ka otim. Toyota Saloon bi no otim. Ade nyom no mo ye V8 na de no mo de o tena bi mu.
because akwanya no wanya no abe politician any ama opposition enti metwa ntro nkyere ye ne to so biem na nado ebe ka kyere ye nse ebe economy a wanya misaya bia wanya good economy no no do wanya de enti odi sa misaya no na eba misaya no so ba wie ye no eno ose ma form economic management team bia what a team Professor Jambavo Alan Chiramadin Kenovuriata what a solid team. Now the team where by adwuma no ma failure mo be ka kire say and ye yini free one yi one free why horses what a solid team no be you be free sai and ye obi free mu na won counting na sa ne ma one yi one free one yi one free I don't know na ka kire say what a solid team. I know we no say NDC for be kai or my economic management team ana waka home sikana titi pansam ya Ghana ya fede ya paye ho ayewu ya slim asa ni pa bi rafi ade esesi ai bosia ana na mmere ya wo man mu bonsa wodo a ya kwaje aye ntumi ntua bosia ye de eka ana na mmere yen na economy na titi pansam ye rate ye no yes Ghana aye omanya chank omanya chese mi hu faso bia ne yeso na ora be twan tra chere say ye Atta Akyea ye Dr. Bawumia Frim and as a vice president ye na Frim no nka hwe e no to din no ha de ne din. Come on ta munja sa na nsesam na amototo no wo pa amuhia enkola bia omode ka bia no abo ma no aka chom ana akopie crutch bia no wa organize crutch for no aka chom sa asem ohuni mama ka sa asem won kire mpanimfo a sebe ye da sum yeso ati Dr. Bawumia aka ho ana esika asem tete pansam ye no ya fro say di ya nadu so de adwuma we ne hye wonsa wo ba oso ma onye wan kan kire so o ma menye Nemo ma de no guwie asan na wo so ma menye na nado so sawo na wo ye se se yemfa hwan de wo so wa na wo se economy no se se yemfa hwan de wonya sa na sesem na mototo na mo asem ma de kan ka chem se MPP amayoko no ye pamonkrofo bi amfiri mu ne ekɔ se ya da bia amayoko no ho nya akɔ da bia ho nya akɔ okura bi MPP no be time ayen ye di ache ba bi e di ache kodu ye no wo want to ye no wosa akonya bi na anya na be MP se woni ma akrofobia brother MPP amayoko ni yi o mu firi ho na akono kakraba da bia na mo di finance aba da bia na mo di aba sai ye na wo pa ntu obusuani na wo ye sade na nya wanka na wo yi wadi a wakotena nche no afi na abetoto bo aba park na se one ne cousin na omi Dr. Bawumia Frim no omi na asam no kura aka na say damn into Dr. Bawumia pani e mo adwuma say ya na de wasi nchen chesa adwuma no nim etina na do san ejifi nsam de mo for yata no implication a wa asam na aka no one anima adwuma obi kofa ne say eje pipra be ni super review na wote asa mesime ma onye biem na chese me pa chese adwuma na oye wonim no so improve an chese me ni adwuma no ba ne awoye ne nya na aba be jira say one ne cousin e na wo mu yi ni Frim na wo mu yi say Dr. Bawumia adwen ho poabo ne ho aba ne campaign na Atta Akyea menko sam futu ngogo wo de abo no guma ye be tase abo no ne aka no kura kire wo so person chese Dr. Bawumia wo nim economy na wo hwe itina na do hu se akwa no mama feel no se he me wo fast me wo fa ba bra ne anya adwuma na me di we achi amanim begu ase emfa sama wada Roma na yenkoye nim